Селям алейкум, Сазыляйши Шулакова кече айтқан автанын янылықларыны талил етейік. Сувға yol açıldı. У нас сделано все. Бізде әршей адамлар үшін yapıla. Sağ olsunlar askerler, şimdi suvda olacak. Yavaş lakin eminliknen Şimali Kırım kanalı boyunca suv akıp başladı. Yalanını hakikatten nasıl ayırmağa mümkün? Настоящая информационная. Маlumat jenki, oyunda çoktan berlik eti, lakin şimdi vaziyet daha ziyadece kerginleşti. Kırım Cemaat Palatasının reisi Aleksandr Farmanchuk'nin maxsus intervyu. Yardım etmege vakit geldi. Cumhuriyet yolbaşçısına olarını ağır vaziyette unutmaganları için minnetdarlık bildirgen adamlardan müracaat etip geldi. Kırım, Donbas kaçakları ve Xerson vilayetinin sakinleri için humanitar yardım gösteriyor. Efsanevi uçucu halkımızın milli hareketinin faal iştirakçısı. Men şaştım. 199 harbiy uçuv. Bu Sovetler Birliği'nin kahramanına layık göstergıç. Sovetler Birliği'nin kahramanı Abdurrahim Reshidov'ның ayat ve harbiy yolu akta maxsus levhamız. Сув Камачавының соны Шымали Кырым каналында сув пейда oldu. Şimdilik oğuz akuvinen келе. Umumen Kırım Dnepr suvını kabul etmege hazır. Bu kıymetli resursunu da talil etmek gerek, tavsiyatlar levhamızda. Buyuk suv akızılığına Kırım'da erşe hazır. Yakın zamanda Kırım Şimali kanalının damarları boyunca hayat için gerekli resurs akacak. Bu gerçekten de tarihi vaka. Bunu Kırım sakinleri 8 yıl beklediler. Maxsus operatsiyanın birinci günleri Rusya harbiycilerinin Şimali Kırım'ın hepsi tüyümleri nezaretke alındı. Sonra ise kanalını temizlep başladılar. Harbiyciler Ukrayna milletçileriyle kurulgan dambanı patlattılar. Bugün kanalının hepsi gidrotüyümleri korçalana. Temir-yol orduları kanalını ösümlüklerden ve kiyik tereklerden temizlediler. Mühendislik orduları ise dambanı patlattılar ve Kara Deniz flot gemilerini tamir zavodunun mütehassısları şluz kapaklarını tamirlediler. Kanalının uzunluğu 400 kilometrege yakın, derinliği ise 7 metr. Kamachawdan evvel içilgen suvның 85% bu suni özenden kapatılaydı. 2014 senesinden son ise tek Kırım sakinleri de gıldı, Xerson vilayetinin sakinleri de zarar gördüler. Ни за что натворили беды. Kırım'ны ve Rusya'ны nefret etkenler o kadar bile çıkardılar. Sağ olsun Rusya. Biz şimdi tinchlikta yaşayıq. Bizde düşman uçakları uçmaylar. Bizni onlardan öldürmeyler. Allah'ım bizde güzel infrastruktura. Bizde her şey adamlar için yapıla. Sağ olsunlar askerler. Şimdi suvda olacak. Suv Kamachawından zarar görgen rayonlar adaletlik yerine kaytarılganına kuvanalar. Ой, это же вообще счастье. Bu gerçekten de baxt. Bu nasıl baxt olganını siz tasavvur etip olamaysınız. Bunu sözlen ifade etip olmazsın. Şimdilik Şimali Kırım kanalına kelgen suv öz başına aka. O Ermeni bazarga kadar barıp yetti. Şimdilik su minimal kolemde kele. Biz onun talilini uğraşamız. Bizim tarafımızda her şey hazır, lakin o tarafta daha çok iş var. Onun için su ambarlarını gerekli seviyeye doldurmak için su iberip olamayıq. Şimali Kırım kanalına da tolusinen suv berilmedi, mütehassıslar sistemаны hazırlaylar. Goskomvodhoz, Rospotrebnadzor ve Ekologiya Vezirligi suvnu teşkirecek. Hepsi işler 2 hafta sürecek. Понимаем состояние задвижек. Kırımға ve Xerson vilayetine sunu alıp ketken alet ve nasos станцияларының alını teşkeremiz. Eki problem peyda oldu. Onların çözülüvine birkaç vakit gerek. Bu Şimali Kırım kanalının 4 kilometre. Endiden başlap yarım adamızın Şimali tarafındaki koy hocalığını inkişaf etmege de imkan peyda olacak. Mında kene de pırnıç ve mısır boğday östürmege mümkün olacak. Biz çoktan berli informasyon Kamachawның cebesinde bulunamız. Bu günleri o kerginleşti. Kırım sakinleri yalan malumatının basuvunda kaldı desek doğru olacak. Buna nasıl karşı çıkmağa mümkün acaba? Bu haqta Kırım Cemaat Palatasının reisi Aleksandr Farmanchuk ile sohbet edeceğiz. Millet telekanalı için maxsus intervyu. Александр Андреевич, накануне состоялось заседание Общественной палаты Крыма. Главный вопрос, который был в повестке дня, это спецоперация на Украине. Какой главный посыл был дан крымчанам? Приняли обращение с призывом к тем, кто способен мыслить патриотически, кто способен критически оценивать ту ситуацию, которая развивается, чтобы они, в общем-то, действительно все были мобилизованы на нашу общую победу. И в этом смысле мы знаем
что глава республики Сергей Аксенов обратился тоже со своим призывом к крымчанам о необходимости проведения такой информационной мобилизации. Потому что сегодня самым основным препятствием, которое мешает нашему успешному продвижению к осуществлению этой цели, является информационная война. И не все люди могут критически разобраться в том потоке информации, который обрушился на их головы в последние дни. И здесь мы знаем очень много фейков, специально целенаправленных, подготовленных, особенно в соцсетях. И идет настоящая информационная война. Она давно уже идет, но здесь сейчас она приняла такие критические формы. И в этом плане Общественная палата не может быть в стороне, поскольку мы являемся институтом гражданского общества, и мы должны обеспечивать такую связь общества с властями. Мы должны доносить до населения настоящий смысл происходящего. Мы должны работать на то, чтобы каждый человек осознанно делал свой выбор в решении, так сказать, в отношении этой проблемы, как к нему относиться. Сегодня очень остро вопрос стоит, с кем ты и против кого. И в этом плане мы знаем, что определенная часть либеральной интеллигенции нашей российской, она выступает против войны. Но против войны выступает любой человек. Любому человеку не нужна война. Президент принимал очень сложное решение. Если говорить откровенно, это был выбор между плохим и очень плохим. И мы не говорим, что это решение, которое, так сказать, мы воспринимаем с воодушевлением. Мы просто воспринимаем его с пониманием того, что это был единственно возможный вариант не допустить окончательного превращения территории России в военный плацдарм по разрушению России. Мы же знаем это хорошо, последние месяцы, последние недели особенно, мы все были свидетелями того, как Запад накачивал и продолжает накачивать вооружением Украину. И как сегодня разнузданно ведется вот эта информационная война, в ходе которой не все люди способны понимать суть происходящего. В этом отношении крымчане как раз в большинстве своем, подавляющем своем большинстве, как раз понимают вот смысл происходящего и верят в то, что решение было единственно правильным, единственно возможным, и что ради достижения тех целей, которые осуществляются в ходе специальной военной операции, необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы, в том числе и позиция каждого патриота должна быть направлена тоже на это. А как противостоять фейкам? Общественная палата специально разрабатывает информационные ресурсы. Мы создали рабочую группу информационную по связям с общественностью и с государственными органами власти. Она будет, ее возглавляет Ольга Васильевна Безугловец. И вот мы будем предлагать всем, кто может заходить на наши сайты, которые мы подготовим, на наши информационные страницы, мы можем оказать помощь каждому человеку разобраться в истинности происходящего. Мне кажется, что главным противоядием фейкам является вера в Россию, вера в президента, вера в ее вооруженные силы, вера в конечную цель той операции, которая объявлена и которая проводится. Мы должны свои главные усилия сегодня в государстве сосредоточить на воспитании чувства вот этого патриотизма, основанного на вере в особую миссию России. Потому что я убежден, что после уже этой войны мир будет другим, и Украина будет другой, и Россия во многом тоже будет другой. У нас произойдут очень глубокие перемены.
во всех сферах жизни, и в том числе и в психологии людей, безусловно. Украина уже никогда не будет недружественной по отношению к России. Не для этого Россия начинала эту спецоперацию, чтобы остановиться на полпути. Сегодня можно уже делать какие-то осторожные прогнозы или же процессы весьма непредсказуемы? Нет, я не сказал бы, что они непредсказуемы. Ну, во-первых, мы четко себе представляем, что военные потенциалы у нас совершенно разные. Что Украина не сможет оказывать мощное, длительное сопротивление нашим военнослужащим. Операция идет, на мой взгляд, успешно. Она выдерживается в тех сроках, которые разработаны на уровне Верховного главнокомандующего Путина, на уровне Генштаба Министерства обороны. И я убежден, что она будет в этом смысле продвигаться к своей конечной цели успешно. Что же касается других вопросов, которые, насколько их можно прогнозировать, я уже сказал, что, конечно, не все здесь можно будет прогнозировать с точки зрения того, кому будет переходить власть, какой будет переходный период на период вот этой денационализации, какие будут дела рассматриваться в суде, а суд будет обязательно над теми, кто совершил преступления в течение последних 8 лет против мирных жителей Донбасса и против в целом Украины. Поэтому здесь, безусловно, есть еще целые пласты нашего будущего, которое будет уже конкретно перекладываться на практический язык решения этих проблем уже по ходу развития ситуации. Поэтому здесь можно смело прогнозировать конечный успех этой операции и то, что украинский национализм будет выкорчеван из жизни современной Украины. Здесь у меня лично сомнений никаких нет. А если говорить о каких-то конкретных датах, каких-то конкретных территориях, то да, это будет по ходу уже решаться развитие ситуации. Александр Андреевич, спасибо за интервью. Я хочу еще раз напомнить вот эту крылатую фразу, которую повторяет сегодня Генштаб Вооруженных сил Министерства обороны России. Эту войну мы не начинали, мы ее завершаем. И от себя могу добавить, победа будет неизбежной, и она будет за нами. Спасибо. И вам спасибо. Мужества, терпения и выдержки всем желаю. Кырым өзүнкелеріні ташламай, ярымадамызда Донбасс қачақлары үшін гуманитар ярдымның топlanması devam etti. Rahatlık күнлерсіз 100 нокта çalışmakta. Енді 3 фура машинасы yollanıldı. Yüкнің umumi чекісі 60 тоннаны тәшкіл етті. Анда топlanılған şeylerдің еп сағыр вазиетке оғраған адамлар үшін пек кереклі. Гуманитар ярдымы олған юк машиналары да Херсон вилаятының сәкелеріне yollanıldı. Келіңіз, насыл олғаны ақта сейретейік. Игорь Масляк тәжірибелі волонтер. 9 арқадашынян бәрі-берінді 7 елдан бірлі адамларға жан гөнүлден ярдым әті. Шымдыки вазифе гуманитар ярдым машиналарыны бошатмақтыр. На самом деле это все появилось... Асылында бой пысы менің фикірлерімді пейда олды. О заман янымда бойлы ішне ұғрашқан еждышларым yok еді. О заман бойлы іштік пейда олы башлайды. Волонтерлық фаалиеті менің умырымды әр вақыт оғдаки ерде тұра. Бірінші бетте керек олған шейлер, урба, турмуш, техникасы ве чоқысы дегер шейлер. Бұлар әпсі первасыз қалмаған адамларының көчлерінен топланды. Фаль гражданлық ноқтайы назары сайысында 20 тонна юк или бірінші фураны 4 суткадан аз вақытта топладылар. Акция будет продолжаться до тех пор, пока... Более ихтияч олғанжы акциямыз девам етежек. Донбастан не қадар қачақ олса, оларға бізден не қадар ярдым керек олса, о қадар ярдым әтерміз. Қырымлыларға олардың мереметлігі үшін Бізім сөзлерімізге сесленгенлері үшін, первасыз қалмағанлары үшін бұл юкты шүкірлер. Ярдымға иш адамлары да қошылалар. Олар керекли маларыны вешейлеріні кетірелер. Қырымдан әнді 3 фура yollanıldı. Юкнын умумик чекысы 60 тоннаны тәшкіл етті.
Буйсенде Ахьяр. Гуманитар ярдым алуфне в бетінде Людмила Перова. О Луганск шайрынден февральнын 22 күнү Караман шайырге біріншілер арасында келді. Якобинон 4-нче сенеден берле бір тынч күн беле олмады дей. Анда мүмкіндігіл тоқтамазданы туғылар. Виасылында пек ағыр, айттылар тахли етмек керек. Тадышларым телефон açтылар. Келіңіз деп ялвардылар ве мен келдім. Әнді Луганскны бошатылар халиба, әнді евге істейм. Волонтер штабында ағыр вазиетке оғырған адамларға ярдым көстерілі. Ахьярлылар кетірген шейлер ве аяқапларны бақып дестейлер. Бізде мында хадын қызларының светерлері, блейзері, курткалары, чеші турбалар, мындайыр кішілерінің жігітлері. Біз оларны яшларына көре пайлаштырамыз. Волонтер штабында рухиятчылар, аниматорлар чалышалар. Олар балаларға ве буюклерге ярдым etmege азырлар. Кымерде саделав субет адамға чылшей бере біле. Балаларға дихат керек. Оларнен біраз ойнасан тебе сюм пейдаула. Шымды бу пек моим. Адлиет желер іпсі суалер, мади тазминатлар бойынша меселиятлар берелер. Ахьярдаки Сильвия Элим департаментіне енді 39 баланын ады язылған жетвелі берілді. Олар ерлі мектеплерге ве бала бақчаларға қатнайып башлайжақлар. Межгулик мерkezінен бераберлікте еді адам иш тапылды. Ярдым хатирасы адлы акциясының черчевесіде Ахьярлылар Луганск ве Донецк халық жумхуриетлерінден қачқанларға девамлы вақытқа ве бедава мескен бермеге азырлар. Ярдым харитасы сайтында адамлар бутун малюматны тақдим әттелер. Адрес или эпысы контактлар или векімні қабыл етмеге азыр олғанларыны язалар. Егер көріп яшамаға істеген құранта ве қабыл етмеге азыр олған құранта олса, біз оларны бір-бірінен бағлаймыз ве көчіреміз. Буюк есе Херсон вилиятыне йоланылды. Эвелері Жумхуриет yolbaşçısı Сергей Аксеновның сайфесіне Херсон вилиятынде яшаған хадындан мұражат келді. О гуманитар ярдым көстермеге рижа етті. Адамларға мақсулат илечілар ве ичімлік сув еткізілді. Доставили гуманитарный груз. Якын 2 тонналық гуманитар юкны еткіздік. Ашайт маллары, бірінші невбетте керек olған шейлер, шақси гигиена шейлері, су. Яни адамлар яшамасы үшін керек olған маллар. Адамлар бізні sıcақ қаршыладылар. Бұндан да ғайры, Жумхуриет yolbaşçısына оларны ағыр вазиетте ұнытмағанлары үшін минедарлық білдірген адамлардан мұражат етіп келді. Дайкы юк машинасы Қырымдан Херсон вилиятының Геническ шерінде яшаған сакинлерге 14 тонн гуманитар юк еткізділер. Ерлі сакинлер фураларны бошатмаға ярдым еттілер. Бір қач юз адамын керекли ашайтмалары, 10 шекер күрпелер осюмлік яғыны алмақ үшін невбетке тізілділер. Тюкенлар ве апханелер бошап қалды. Шерде атабалы ашы қалмады. Нету, может быть, питание для деток. Балалар үшін не мақсулат, не де памперслер. Будуньяда тынчлық ве әрбір евде аманы сенлік олмасыны, балалар тоқ олмасыны істеген епісі қадынлар кыбы руселлерге сақ олыңыз дейміз. Геническ сакинлері Қырымлыларға иляч тарафтан ярдым etmege рижада болундылар. Херсон вилиятыне гуманитарияслер мұнтазам олacak. Помимо того, что они просят гуманитарную помощь, олар гуманитар ярдым істегенлерінден ғайры келіп, біздің квартирамызны чекіп алдылар дегенлер бар. Башқалар өз балаларны тедавилеп олмайлар. Чөнки сағлық сақлап назерлігі ile аралары ярамай. Шымды олар бізлерні, Рус елілерні құртаржылар деп саялар. Эм иляч, эм бірінші невбетте керекли малларны еткізежеміз. Ярдым etmege istегенлер іпсі Единая Россия фиркасының жемайат қабулханесіне яда ақмежете яратылған үч ноқтадан бірісіне мұражат ете білелер. Офин жеңкінде sonra есе Улуватан жеңкінің бірінші күнінден ғалебегеже іштирак етті. Оның есабында 200-ге якын арби учувлар. Сонки едісіні Рейхстаг бинасына доғырлап, оны бомбардировка етті. Эфсаневи ученчі Абдраим Решидов. О 41-ші сененсінің ноябрь айында Қырым АССРінде Советлер бірлігі унванына біріншілер сырасында наил олды. Гвардия полковнигі авиаполкның командирінің 110 елығына бағышланған левхамызны серетініз. Мамашай көй қарадыңыз ялысында ерлеші қышта мында тынчлық язда есе туристлер чоқ. Улуваттан жеңкі вақытында бұл ернің ролю балабан еді. 41-ші сенесі мындан 10-ші ялы мудафа батареясы душман колонналарына атеш açып ақярны қорчалап башлады.
Ойнын әвелки ғалебелері ақта буабеде қатырлата 63 ат. Оларның арасында 57-сы бізім халықтан. Советлер бірлігінің қараманы Абдурайым Решидовның ады баш сыраларда. Учуджы Мамашай көйінде дүнияға келді, о учувлар ақта балалықтан арз етеді. Көкте қача авиамектебінің учақларыны көріп, арзусына якынлашмаға қарар алды. 5-ші сыныфтан сон оларның устаханелерінде жиі оларақ çalışты. Гражданлық авиация ве арби учучылар мектеплерінің мезуны олды. Несмотря на низкую облачность и туман, старший лейтенант Решидов уверенно вел самолет к цели. Будженг еллары хроникасының архив кадрлары. Кинопленкада душман машиналарының бомбардировкасы чықарылған. Совет учағының штурвалы башында Эфсаневи учучы Абдурайым Решидов отыра. Авиаполкның командиры аман-аман 200 арби учыш yaptı. Сонки едысыны Рейхстаг бинасының бомбардировкасына йолады. Во многих наградных листах и документах мы не увидим. Біз чоқусы ярлық ве мукафат весиқаларында о яраланғаны ақта малюмат тапып оламаймыз. Оның учағы да ич бір вақыт зарарланмады. Соплары ве достарының хатырлавларына көре, учаққа о вақыт сақ аяғынен мине ведуа оқу еді. Эм урушлардан, эм айди учушлардан эвел. О 41-ші сенесінің ноябрь айында Крымская АССР-інде Советлер бірлігі унванына біріншілер сырасында наил олды. Закончил он войну, я был поражен. Мен шаштым, 199 арби учув. Бұл Совет бірлігінің екі дефа қараманына лайық көстергіч. Мұнда енді оның қырым-татар олғаны кедер етті. Ләкин ава ордысының командирі бір шейге бақмадан женктен сон бір она Советлер бірлігі қараманы унванını берді. Абдурайым Решидов өз арби ярарлықлары үшін алтын йылдыз, 2 дефа Ленин ордені, 3 кере Қызыл байрақ, Александр Невский орденлерінен мүкафатланды. Варшава, Праганың құртарылмасы ве Берлиннің алынуы үшін медальлерінен рахбетленді. Если бы таких людей было побольше. Егер бойлы инсанлар чоқча олса еді, оларның ярдымынен біз улу ватан женкінде ғалебе қазандық. Біз онен ғорурланамыз ве хатырлайық. Женктен сон yüksek unvanlı uçucunu bütün Kırım-Tatar halkı kıbı Kırım'dan sürgün ettiler. O çok yıllar vatanға kaytıp olamadı. Aynı o zaman milli harekette iştirak etip başladı. 1967 senesi Решидов Kırım'a avdet oldu. Mında onu resmileştirmediler ve gene de yarımadamızdan sürgün etmeye istediler. Он не мог мириться с этой несправедливостью, он взял канистру. O adaletsizlikке dayanıp olamadı. Benzin ile kanistра alıp Ахметжетеке Ленина meydanına озыны yakmak maqsadıyla çıktı. Bitam айтқаны kıbı eğer ona o vakit toxtatmağan olsalar, o bu işini yapar еді. O cesur sebatlı insan еді. Onu vatanda kaldırdılar. Hatta Ахметжете kvartira berdiler. Lakin halkımızga karşı yapılgan adaletsizlikке o dayanıp olamadı. Bugün Abdurayım Решидов yaşagan evinin divarında hatıra tahtası asılı. Onun adını Tuvgan Mamashai köyündeki bir sokak taşıy. 20 yıldan beri Akyarlı Teşebbüs Grupası Mamashai köyündeki 46. mektepke Sovet Birliği'nin kahramanı Abdurayım Решидов'ның adını koymağa isterler, lakin hala da neticesiz. Keçken sene Akyar'daki 3 mektepke Sovetler Birliği kahramanlarının adları koyuldu, lakin Mamashai köyündekine değil. Его деятельность, его боевые заслуги. Onun faaliyeti, arbi yarlıqları üçün Ahmetхан Sultan ile bir sırağa koyam. Keçken sene men endi 3 kere Akyar'da çıkışta bulundum. Ne için Karamanşehir Sovetler Birliği'nin kahramanını kabul etmey? Ne için memuriyet başı gerekli vesikada öz imzasını koymay? O endi 3 mektep boyunca öz kararını aldı. Falciler Abdurayım Решидов'ның soyları ve hatta Moskvadaki Naша Победа adlı askerlerinin hatırasını ebedeyleştirme ve halkara kıdırıv merkezi mektepke kahramanın adını vermege teşebbüsünden endi çok kereler çıktı, lakin neticesiz. Bu köyden tek bu Решидов Abdurayım kahraman çıkan, başka kahraman yok ve ona adını Akyar kahramanları degen unvan tahtasında yerleştirilgen, bek bir aytulu bilingen adam bugünkü günde ve elbette mektep kimna talebeli, gelecek cesurların talebeli, evet bir kahramanımızın adı olsa pek güzel olur dep. Abdurayım Решидов'ның hayatı 72 yaşında uzuldu. O Kırım-Tatar halkının vatanına avdet olmasına 5 yıl kalganda vefat etti. Первым делом необходимо, чтобы указ о реабилитации нашего народа был работающий в полной мере. Біріншіден, халқымыздың реабилитациясы ақтаймері толусынен çalışmak керек. Bu Abdurayım Решидов «Битва за Родину» adlı vesikalı filmden parça. O Millet teлеканалы tarafından hazırlanğandır. Onun taqdimnamesi martın 8'inde akşam saat 8'de Karaman'ın 110 yıllığı kunu geçecek. Bizni ijtimoiy aqlarda vetrkmillet.ru şahsi saytımızda tapa bilesiniz. Men sizden sağlıqlaşam. Efirde görüşkенче.